Lao wala pa rin. Pagaw sa rebound. Pagaw. Rebound. 24. Kuan 24. Lao. Lao. Kung sinong makapuntos ng una yung panalo. Sige, Huilar. Tingnan natin kung sinong unang makapuntos sa third quarter. Deus, what a nice fake. Same ball. Pagaw, power move. Foul ni Bandoles. Third personal. Third team. Third personal, third team foul. Yes. Pagaw sa free throw line. Wala. Wala pa rin, grabe. Yung una makapuntos, tapos ang laro. Uwi tayong lahat. For the win na yan, ha? Pagaw. Tumira. Wala pa rin. May isang chance. Ang pagkakamali, may isang chance. Maybe this time, sabi ni Kaysen. Kuchapin. Pagaw. Tingnan natin. Wala pa rin. Ashley sa rebound. Pinasa kay Lao. Lao nagdadala ng bola. Lao. Pinasa kay Bandoles. Reckless abandon Bandoles. Bandoles. Wala. Wala. Deus. Huilar nag-isa. Ito na ba yung puntos? Huilar. 2 points ni Huilar. Apego. Pinasa kay Lao. Wala. Opta. Foul ni Pagaw. Tatos Pagaw Jo. Third team, third personal Pagaw. Lao. Huilar nagdadala ng bola. Deus. Pumukol. Wala. Rebound ni Astley. Astley pumukol ng 3. Wala. Rebound ni Bandoles. Reckless abandon Bandoles. Sinang for the rebound. Saribay. Pinasa kay Arconado. Arconado 2 points. The Brown Mamba Arconado. Lao. Ganda. Dikit na naman. Oy. Same ball. Yeah. Mala. Apego. Naghanap ng game. Apego. Pinasa kay Astley. Lao. Nabitawan yung bola. Oops. Munti ka na. Lao dumiretso. Pinasa kay Tech Garcia. Wala. Arconado for the steal. Apego. Grabe. Ang bilis. Apego Bandoles. Pinasa kay Lao. Wala pa rin. Ashley sa ilalim. Foul. 14. 11. Sinang. Dalawa ng foul is Sinang. Third team foul.
Sablay si Astley sa kanyang unang pukol. Astley 1 point. Wilar nagdadala ng bola. Nagtitimon si Kafredi. Sinang ang babaw, ang usay ubos, ang mababa yung pasa, ang babaw ng pasa. Apego, Astley pumukol ng 3. Wala. Rebound ni Sinang. Deus. Gumagawa. Deus up. May foul. 3 feet, ha? Null. Apego, foul. Substitution ref. Wakanda forever, Mamaklay. Warning for penalty na. Imo ha? Sinang. Pinasa kay Saribay. Foul. May kasama pang foul. Foul. 0-0. Apego. Penalty. So, magpapasok to. Magpapasok dyan. Oh, diba? Apego, third personal foul. Apego, third personal foul. Ito si Lacao nagdadala ng bola. Pinasa kay wala. Foul number 12, Mamaklay. Warning for penalty. First personal pa lang yan. Kay Kuya Gab, 5 na. Mamaklay? Isa ra? Laaw nasa free throw line. Tumira. Smooth na smooth. Parang naka-lotion. Illegal entry ni Laaw. Bawal yan. Bawal yan. Bumpinger yan. Huilar nagdadala ng bola. Pinasa kay Sinang. Pinasa kay Saribay. Wow! Deus. Wala pa rin. Rebound ni Deus. Kanya pa rin. Wala. Saribay. Sinang. Mamaklay, wala. Sainas, Laaw, Apego, wala. Apego, pasok. Delikado itong overtime na to. Grabe naman. Dikit na naman. Saribay, pinasa kay Wilar. Pumukol ng 3. Wala. Rebound ni Apego. Apego nagtitimon. Pinasa kay Laaw. Sumalaksak. Laaw, wala. Rebound ni... Wala pa rin. Zen pinasa kay... Wala ako ba? Melendres. Bandoles. Wala. Mamaklay for the rebound. Mamaklay bumulusok. Wala. Apego for the rebound. Pinasa kay Laaw. Sumaksak. Wala. Wilar. Pinasa kay Mamaklay. Wilar, what a nice assist. Wala. Saribay. Wala pa rin. Mamaklay. Pasok. Reckless abandon. Bandoles. Wala. Bandoles, wala. Foul. Number 26. Sino 26? Deus. Penalty ng dalawang team.
Reckless abandon Bandoles. 1 point. Lamin nga ni mo ha. Naara dia kani kapoy ko mutali pa sa duha ka buok. Ozara kalinya. Lagi. Bandoles. Pasok pa rin. Grabe. Grabe, may sinulog dito. Wilar. Pinasa kay Cadilinya. Cadilinya pinasa kay Arconado. Masyadong malayo ang mataas. Bandoles. Bandoles nagmamadali. Reckless abandon Bandoles. Wow! Grabe. Bandoles. The reckless abandon man. Lamang ang Dabartex ng isa. Mamaklay pinasa kay Arconado. Wala lumabas. Bandoles for the rebound. Elindo. Elindo nagdadala ng bola. Bandoles pinasa kay Elindo. Apego pumukol ng 3. Palak. Apego. Wala. Saribay. Pinasa kay Wilar. Wilar nag-iisang ikaw sa buhay ko. Wilar. 2 points. Magkatama. Di daw. Wala na. Apego. Wala. Rebound ni same ball. Bandoles. Bandoles. Traveling. Wilar, 13 seconds, 10 seconds sa atong game clock. 5 seconds. Wala. Bandoles. Apego wala. Steal by Wilar. No more time. No more time. Grabe. Delikado. Delikado ang overtime nito. Daddy is not around. My mama is not around. I watch her climb on the top of the pole and niggas. I make it rain in this. I make it snow in this. She tryna get out of the mix. Shawty is going legit. Shawty is going legit. Me, I'm supporting it. This is a story, it came from my life, and I'm just... Okay, back to the ball game. Hoy, hanggang alas 11 lang tayo. Back to the ball game. Kisin. Si Casey, namimiss niya yung roots niya sa Ilocano. Last and final quarter. Brought to you by sino bang may mga business dito? Sabihin natin. Wala ba? Wala. Aninong bola? Ito na. Yun yung side nyo kung saan kayo. Garbida, pinasa kay Mamaklay. Garbida, Deus. Wala. Mamaklay. Power rebound by Mamaklay. Kanyete, mula sa puso. Ay lagi ng ganyan. Foul number Mamaklay. Dalawa. Dua pa. Dalawa. Arconado. Last touch. Uy, anong nangyari? Tulungan.
Wala. Wala. Out si Arconado, in si Sigilla, the enforcer. Pinasa kay Del Rosario. Del Rosario, pupukol sana, hindi. Ashley, ako na lang. Wala, lumabas. Apego for the rebound. Nakuha ni Deus. Foul, Apego. Tangina. Warning for technical to. Fourth personal, Apigo. Fourth personal foul ni J.R. Apego. Fourth. Hindi ko alam sino na. Grabe, wag naman. Sino yun? Sino? Deus? Deus. Kanyete, wala. Rebound ni Symbol. Rebound ni Symbol. Mula pinasa kay Del Rosario. Kaniete pinasa kay Del Rosario. Nag-isa Del Rosario. Kilaki mo ipasok. Wilar! Grabe! Nalilito na ako dito. Deus bumukol! Wala! Rebound ni Saribay! Inasa kay Wilar! Wilar! Wala! Inasa kay Deus! Deus! Pasok! Umiinat na si Deus! Mula! Traveling mula. Traveling. Hinay-hinay lang tayo dito mga kapatid. Mga kapuso. Love natin ang isa't isa. I love you all. Deus. Nagdadala ng bola si Deus. Deus, screen may mamaklay. Deus, pinasakay Kanyete. Apego nagmamadali. 3-on-2. Ashley, wala. Rebound ni Wilar. Deus, mamaklay, Saribay, pasok! Grabe, ang daming puntos ni Saribay. Kanyete, Del Rosario. Apego. Astley, wala. Nine foul. Nine. Time out. Sumakay sa kalaba. Yes. Grabe yung mga emotionless natin ngayon. Number 9, green. Yeah. Green. Mag-New Year na kasi. Time out. Grabe yung mga feelings natin ngayon. I-control natin yung mga feelings. Yung coach kasi nila, grabe yung feelings. Oh, grabe wala. Uwi na tayo. What's your ETA? I ain't even eat today. I know cross the street sell it for a cheaper rate. Still gotta run it up like I don't got. I always say these and these cause they fake. Back to the ball game. 7 minutes and 25 seconds remaining in the fourth and final quarter. Grabe yung mga emosyon. I-control natin yung mga emosyon. Papi. Deus. Pinasa kay Wilar. Pumukol. Wala.
Willard Deus. Pasok! Pasok! Hagbong. Del Rosario pinasa kay Apego. Del Rosario Apego. Apego Del Rosario. Pasok! Del Rosario. Willard, nagtatala ng bola si Willard. Grabe yung background music natin. Nakakapagtindig balahibo. Mamaklay, the man in the middle, Mamaklay. The scoring machine, Mamaklay. Ito, si Del Rosario, screen ni Cañete. Del Rosario pinasa kay Mula. Wala. Threaten. Ay, ako na eh. Ako na eh. Kaya ako. Foul ni Seguilla. Second team foul. Dalawang araw na lang, New Year na. Ilang araw na lang mga kapatid, New Year na, bagong taon, bagong bagong kasalanan. Magiging mabait na ako. Mula Willard nagtatala ng bola. Willard sa ribay. Steal ni Mula. 4 on 2. Mula pinasakay. Apego. Apego. Bandoles. Bandoles. Reckless abandon. Bandoles. Hindi nakita, coach. Deus nagdadala ng bola. Pinasa kay Willard. Willard pinasa kay Seguilla. The enforcer. Wala. Black ball. Black ball. Saribay. Deus in excelsis. Deus. Wala. Saribay. Rebound. Saribay. Wala pa rin. Mamaklay. The man in the middle. Mamaklay. Kamo. Kayo. Kunin na lang dalawa. Diretso. Bandoles. Cañete. Wala. Rebound ni Astley. Foul. Number 13. Seguilla. Time out, Black. Got my use protection, I don't hit a rob. Eating noodles in the Pagaw, trenches 3 personal foul. fouls. Sinang 2. My cheat, I got a bad reflex. I got tattoos in my face, but I Apego, 4th personal foul. flight attendants 'cause I ride Astley, BJ. tatlo. And I still ain't met a bitch that Astley, I pay to tatlo. keep it. That's deep. Savage on his masters, ain't no chakras on my feet. No, they taking pictures, trying to calculate a G. I got tunnel vision, need binoculars to see. Took her to hibachi, all she wanted was my meat. Back to the ball game. Stop, dropping free. Back to the ball game. Saan yung pinapatunog nyo? Ito yung pinapatunog nyo? Okay. Green ball. Nakakuta na kayo kanina. Astley, 2 points. 6 na lang ang lamang ng mga Ilocano. Willard. Pinasa kay Deus. Pumukol si Deus. Smooth na smooth. Rebound ni Deus. Deus. Rebound ni Pagaw. 7. Warning.
Warning for penalty, Dabar takes. Nay. Fourth personal. Fourth personal foul ni number 7. Warning for graduation. Fourth na, Fourth, fourth. fourth. Pagaw. Wala pa rin. Our mistake. Third personal foul. Third. Sorry. Third, tama ka Bandoles. Third. Sorry. Sinali ko yung blocks eh. Ma'am. Foul number 7. Pang-apat na talaga. Apat pa. Warning for penalty. Warning for graduation, number 7, Bandoles. The reckless abandonment. Yan yung hinahintay namin. Pagawala pa rin. Bandoles for the rebound. Bandoles. 26. Warning for penalty. 2 fouls. Deus. Request number 3 daw. Ipasok na yan. Secret weapon. We want three. Bandoles. Wala. Rebound ni Astley. Pasok. 4 na lang ang lamang. Grabe talaga pag Ilocano yung naglalaro. Naha-heart attack ako. Wilar. Pinasa kay Deus. Pumukol. Wala. Rebound ni Astley. Astley bumubulusok si Astley. Pinasa kay Apego for 3. Wala. Substitution. Pagaw out. Arconado in. Wilar nagdatala ng bola. Mamaklay, the man in 3 seconds. Segilya, the enforcer. Dapat i-enforce yun. 3 seconds. Destroyer yan? Sige, Destroyer na daw yung pangalan. Si Kanyete. Zen, pinasa kay Ashley. Ashley, the license man. Wala. Mamaklay for the rebound. Pinasa kay Deus. Nag-iisa. Deus 2 points. Kanyete. Pinalik kay Apego. Bandoles. Wala. Bandoles pa rin. 12. Foul. Mamaklay. Third personal foul. Penalty. Tulo. Third personal. Number 12. Mamaklay, third personal foul. Ayaw na niyang graduate. Sabi niya. Grabe. Oy, Ilocano, i-control niyo yung coach niyo. Parang umuusok na, oh. Bandoles. Nice free throw. Ayan na. Patay. Sige, sinafety na mga. Safety muna. Wilar, pinasa kay Deus. Oy, traveling po without passport.
Zen. Zen. Mamaklay for the steal. Mamaklay. Mamaklay. What a pass! Villar, 2 points. Bandoles. Last 2 minutes. Brought to you by 26. Penalty. Substitution. Ito na. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Kuya Gab. Good shot, Bandoles. Ito na naman yung pinakahihintay natin. Overtime. Arconado. Villar. Nagtitimon si Villar. Deus. Ay! Good! Wow! What a save by Deus. Arconado out ni Dong Cañete. 8 seconds on the shot clock. Arconado. The destroyer. Si Gilya wala block ni Bandoles. Kuya Gab. Ay! Ano ba yan, Kuya Gab? Oy, Cañete for the steal. Ay, foul. Kemsin foul. Tol. Mamaklay, warning for graduation. Dong, take time dong. 1 minuto. Grabe. Smooth na smooth. Villar, nagtitimon si Villar. Pinasakay the destroyer enforcer. Mamaklay. Pinasakay Arconado. 5 seconds on the sun. Arconado sa 3! 3 points! The Brown Mamba Arconado. 45 seconds remaining. Bandoles wala pa rin. Grabe si the Enforcer Destroyer. Hassle talaga. Endorser. Enforcer na, Destroyer pa. Deus for the interception. 35 seconds. Deus pumukol. Pasok. Cañete. Pinasa kay Astley. Wala. Reckless man ang Bandoles. 2 points. 15 seconds remaining. Sa awa ng Diyos, walang overtime. Congratulations. Chill. You don't never appreciate. You give me attitude. I just might go cheat today. I've been planning my ends out. Gotta put my cheese away. Took a bad to Hibachi in her ratchets. Got too many Jews on my squad. And for our next and last game, we have the 3-0 team, Bistak Inorge.